Umuneze murabibona rero, ino ni accelerateri ino bitaga moteri igera moto, murabibona kabisa ko ari za moto zitaga scarve, ni shamboma murabona ko ari akamoto k'isongi, murabona mbo rero tugiye kwatsa ikinyoteri hano ngaha rero, ubura tukaba turi kwaka n'ingoma tukaba turi kwaka, tujya no mu ruhande naho tubereke ukuntu ibintu bigenda kujya bijya mu buryo. Aha rero tukaba tugira ngo tubereke aho batwarira, ni ukuvuga ngo rino ni ihoni nk'uko mubyumva. Hano rero isijyanye hano wakije ikinyoteri cy'iburyo, murabona ko turimo kwaka inyuma n'imbere, murabona ko turimo kwaka kabisa. Aha rero ni ihoni nk'uko twabiberetse, hano ni ikinyoteri cy'iburyo. Iri ngiri rero ukaba wakije itara, ni itara ry'imbere, murabona ko ririmo kwaka kabisa, murabona ko ririmo kwaka. Ahangaha rero iyi ni switch, iri akaba rero ari rya buto maremare amagufi. Ahangaha rero naho akaba rero ari muri taburo ya moto, urabona ko ahangaha ni ibirometero igenda mu isaha, nk'uko mubibona 20 mu isaha, 40 mu isaha, ibirometero 80 kugeza kilometero 140, ariko isize ku kilometero 140 moto iri kuguruka. Aha rero ni taburo ya furutaka. Ahangaha rero umuntu na esasi nyinshi afitemo, harimo esasi igazamuka ikagera ahangaha. Niba rero ahangaha rero naho murabibona iyi ni levier de vitesse, gukuramo vitesse ni hano, gushyiramo vitesse ni gutya, hano ukayikuramo gutya ukayishyiramo. Reka rero noneho tujye no kuri moto tubereke ukuntu bayitwara. Tujye kuri moto tubereke n'ukuntu rero bayitwara kabisa, ibintu bigende birushaho kuba byiza. Rero wicara kuri moto urabanza ukambara kasike kugira ngo ibintu bigende burya, ukambara kasike ubundi rero yaje byose n'iki byose yawe urarekura buhoro buhoro, ubundi mukigenda.